paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Sino kada kayo ti agtawanan iti 65? Si Kamarikuanang. Ne, apay asyak ti kitaam. Adayo matabakbakat kang amsyak Awan tagtawan iti 60 kada kamay. Apay ay adamdamagam kwaraw. Mabalinda ka nun ti rumwar. Ay, kastaya! Ay na! Hahay! Nabayagan ngag tawunak iti 60 kwaraw. Nalabsak pa ikit din na. Si kalaang aya, ore syakmat nalabas na 60 titawan ka. Yay. Sa dino nga iti pagpasyaran tamaray. Ije kapitulyaw. Agbuya tapay ay iti sinay. Mabalinti sumurot kada kayaw. Pang senior citizen lang da ito, kwaraw. Apay, senior kan aya. Oy, saan pa imot sige, da kayo lang arudain. Ay, nagrigat kit din aya ti kastoy. Sa anak pa yan na makapasyar apulos. Dito'y labalay ti ayan ko. Ay, hapo. Ay, una yun daya. Apaya kastoy ti biyag ko. Antay! Dito, Sino ti kasarsaritam? Ay, dayto'y man bagek, kwarog. Ay, maumuma akon nga daaklatan dito'y balay nga aglutloto, aglinis, kan aglaba. Ay, kunak no maumuma-kan di tabagim. Na, Apay ngamin adi kay rumwar. ay, kayat ko nga rod. Ay, numabalin la ko maarumwaren dagiti senior citizen. Mabalinan, antay. Mabalinan aya. Wan. Imbagak tupay kada nanatuyang kan kagawad ko anang. Isu a plan-plan wendan ti mapanagpasyar. Nay, apay ngay nga isudalaang. Ay, uray syakmat Apay, Marikwanang, mapan kayo agpasyar ka ni Marituyang. Wen man mare, mabaling magaya man na rumwardag iti senior citizen. Apay ngay adidakmet ayaban. Na, kaya't mo mati sumoro taya. Wen manun abulan asa anak-anak karuruar. Nala, sumurot ka no kayat mo. Kat, pagsasaritaan tayo, no sa dinaw, ti papanan tayo. Enteng, mapan kami agpasyar kada Marituyang kan Marikwanang. Kat no bawal pa lang arumwar dagiti senior citizen. Mabalinan. Nagkuna. Dagiti ko kumarek. Na, Isu asumuro tak kadakwada. asino nga ti agluto iti kanag. Ay kat ilutuan ka pa'y sakbay arumwarak. Pagpasyaran jo aya. Ijay ilay. Sumuro tak kumamat. Ay, para lang kada kami nga agkukumari daytoy, intay. Saan mabalain asumurot ka? Nala siya kung tagluto iti balunan tayo. Anyat kayat yung sidaan. Uray bugoong kan kalaman silatan Ay unay kamagtin. Mapantay agbuya iti sini. Naitaka bugbogong kan kalaman sa balbalonan tayo. Wen nga rod Marituyang. Ay na, mga no parwarin na tayo dyan security guard no kasta. Ay kat bugoong latan Ay, awan na di agluto-luto, maray. Mang restaurant tayo laangain. Kayat ko dayta. Si Kangay, Marituyang. Diyak kayat timang restaurant, kayat ko tagbalon. Ay, narigat agbalon-balon. Awan nga raw ti pang restaurant kaw. Maribanang, anyat makunam. Ilibritan ani Marituyang. Ay, wanan Kababain mo't ano ilibre da. Adaya mo babain mo mo.
Wen nga Ang rod damot ba, sir? Sige, Marituyang. Ilibre da kan iti sine. Ilibre da kapay iti makan. Sano'n, kababain mo. Naa, adaya magkwartam. Awan nga raw. Iso nga ilibre da kan. Itulod mo kanudaan, Tem. Kwaraw. Sumurot ayamot ni anti kadanana tuyang kan kagawad ko anang. Sumati ko na na. Papananda ka nungay. Mapanda siguro ag happy-happy ijay ili, ah. Sige angkal. Itulod kunto ida. Ay, unay matanday dya ako, Marita. Apay nga awan pa'y laang. Ay, jakman amukan ko na, Mare. Kasla balasa nga grub-rubwat. Itay pa'y lang nga urayan ta dito'y waiting shed. Ne, isun sama dayta. Na, kitaam ka diti suot na, Maray. Iyay, Na, naka-short pan kan nakasandaw. apay ngay akas tati suot na. Kukumbaray at dakaon! Hey! Ay, Maray, Hmm. apay ngay tabadom. Naka-short pan kan nakasando kamat. Pangturog sama dayta. Saan, Maray? Pangpasyar ko na ito. Di mo makita ay nakasapatos kan naka-shoulder baga. Maray, kitaam mat ati suot, May. Agpada kayo nakapalda iti atid daw. Nalabaga ti paldak. Kat nimat maribanang duyaw. Ti kolor ti paldana. Kaya't yung asawain, masapol nga agpalda akmay. Maray, tapno agpapada tayaw. Ay, magluga na. Ah, Eh, urayan da kan Maray tayong kapag sukat. mala, urayin dak nga raw, da? Sige, Maray, urayan da ka. Sa dino nga iti umo na apapanantayaw. Intay pa agbuya iti sinay. Anya ti makunam, Marituyan. Da kayo latan at masurot, da kayo lang nga ti mangilibre kanya. Ala, intayo agbuyang arudan iti sinay. Jay kumakwa, jay love story. Jay laban-laban kan gubat-gubat ti kayat kaw. Day kumakartons, ah? Ah, Ano, misigay. Day pinaltugan ng, ala, intayaw! Marikwanak. Nakaul-uli magmat ni Marituyak nagbuy-buya. Wen nga raw, kunak man no kayat natipin naltugan abuyaan. Marituyang, Ah, nakaturog kan sa amatan. ay, nagmayat ti agbuya, makaturog akidan. Ay, ni, dayjay, ay simugudan dagiti kalaban. Ay, laban daytan. Ala, Ay, sigay! Sigay! Ah, paltugan nyo, dagiti kalaban! Sigay! Banatan nyo ito! Oy, Ay, na! ay, Ay, naabak kami ng dagiti kalaban! Ay! ay, Marikwanag, anawaan ni Marituyang. Uray lang tumakdiran. Ay na. Maring lingday na. Ay na! Kababain ka dagit agbuya. Ay, may sos! May sos! Ay, natayon dagiti kalaban! Oy, pagtugawan nyo man mga tabakay. Ay na, Marituyang. Mangibabain ka matkan. Ay, nagmay. Itan sama lang amin nga agbuya iti sini, Mare. Ay, sa, nagpintasan! Ano? Ay, ay, Makadisturbo ko yun, kadagitig buy-buy, ha? Sos. Sugo kayo. Ay, sos! Apay ngay, agoy udan na mo'y panggang! Ay, saan pa'y analpas ti buy-buyaan? Ay, ginak-ilwar, Ginak-ilwar! Ay na, saan pa'y analpas ti buy-buyaan tayo apinaltugan? Ay, win nga road. Si kantumot ngamin, Mari Tuyang. Nakatagtagari ka. Pumanukaw ka. Nagustuak nga ro di buy-buyaan. Ay, sos! Tinaratat na dagiti kalaban! Ay, una yan, Maray. Na- Uray lang imostramatan ti makipin ng tog. Ay, gusto na! Unay madaytan. At data yung ditiruar. Kitaan na kan dagiti tao. Win nga road. Intay mga hanad.
Mapisina ko. Ay, wag nga Rod. Panganan tayo nga eh. Ay, adaan mo ka pangalan. Ala, intayo nga rudan Ay, libre manan Marituyang. Nya ngay dayto nangipanam ka na kami apangalan. Video okyan samay. Ay, agkakanta tayo pa'y. Ay, mabisina ko. Adda makan dito. Ngam na saysaya at no agkakanta tayo pa'y. Ayan na di kantaan aya. Apuray, tasyak pa'y ti umuna ako manta. Masapul aya nga agkanta akpay. Saanan? Mabainak. Uri syakmet Pakpakawam matag kanta-kanta dita. No diyo kaya ti agkanta saan lang. Ala, agurder kayo nga rudan iti kanang tayaw. Ala, agawid tayo. Tanalpas tayo matan anangan. Ni, agawid tayon aya. Nagkunang agawid tayaw. Na, anya pa'y lang nga ti aramidin tayo. Ayaban nyo man kit DJ waitress. Ni, apay, agorder ka pay. Saan ka pa nabsug aya? Arak man di taon. Arak? Nagkunang agurder ka iti arak? Ay sus, saanak nga gid inumaray. Itala ang anak arwartay. Sagay sala ang abuti ti inuman tayaw. Sige, basta saggay sa laang Wen maray, dahanag yun. Ayan. Ay, malaman. Kapay nga wan matlangan yan time. Bayam lang ida, Uncle. Italaang mat amakarwarda. Awanan tagluto iti pangrabyan. Ay, Sumangbat tulat taday jay. ay, amangan ba't nung napukaw dan? Ijay lang ilit na pananda. Mapukaw dagit dain. Amuda mo ti agbasa. Ay, sana nga ron arong bangag danag Sana talaga, Uncle. Relax ka lang. Maray, apay nga ka. Bumudbudot sila payag ka. Maray, napartagkan Sige, Maray. Saan ka ba yan na berday? Kasi nakayat ko marumatan ti kumanta. Ay, may payakan-takan ka ni Marikuyang. Aguray ka man. Di na pa'y kayat nga ipasublat dyan mikropono. Maray! Maray! Ipasublat mo mat aday ta mikropono. Pwede ka kanta, maray. Ay, siyak mamati kumanta. Ay, siyak pa'y mat Ay, siya. Siyak! Kunak lang. Siya kanta. Baluang pag-ibig ka. Ilan lang sa'yo. Ang buhay ng ating mundo. Nakalang kung paano. Kamang kita daan, Tim. Rapiit. Wangarot, Uncle. Rabi iuna yan. Isuanas ka na matanagan kan. Mabisi nakit din Duatakit din apapan mangkita kadakwada. Sige. Tapno adagi doron iti tricycle kaw. Da. Inton matadail manang. Kunak tumat ngamin kan ka marituyang asyak ti agkanta. No siya kumati pinagkantayo de. Sanda tayo atin nilew. Nagiti pulas. Apay, sa dinayate. Ayan, tayaw. Ay namaray, nabartag ka pa'y laang. Agda tayo dito police station. Anya, ay, sir, pulis! Baruan na kami dito. Sabi niya, imbalog na kami, Bantay kayo. Sir, pulis. Nada curfew tayo. Ay, kababa, hindi diyan napasama ka. Win nga rod.
Ay, umay ko mga rod ni Inteng. Tairwar na tayo dito, oy. Si Kando mga men marituyak. Tila nang isung-sung-sung ang kadakaray. Ay, Sir Pulais! Taro, wala kami! Ano daw? Senior citizen ka ba? Ay, kasyan na kami Ay, Sir Pulais! Ala. Urayan tayo ni Inteng. Ay, Adamot siguro inton madamdama. Ay, numaminsan. Saan tayo nga ulitan ti kastoy nga inaramid tayo? Kukumaray. Ay, unay kayon aya ababakat. Saan aga po ta mabalin kayon arumwar kat mabalin nyulatan nga aramidan ti kay kayatyo. Anya ngay ita, di tiniliw da kayon dagiti pulis. Pag nakman nyo da itan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengay.